Eduka yoko ni mariogo. Ijunende manyikanitibuni pharmacy. Naboigo na sebako biegoro. Viria vya aiso. Ngwanchira bale. Wakanira kwa insurance. Kurwa ase NHIF. Jubilee. Amonichi insurance chinde chinyinge. Naboko batalera imeyo muchokisi. Ase bara ya Hospital Road. Angine skuru yokwegeri yobogwenya ya KMTC. Wosoba keresime. Ase namba. Enoti sano na ibere. Eyemo marakabere. Inyayemo. Enoti sano. Isato. Enoti. Gose. Enoti isano na ibere. Isano na isato isano nemo. Eyemo isano na ibere. Isano. Kianda marakabere. Ibere. Oasis Specialist Hospital. A center of excellency in healthcare. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Margo bengi omwanche murigereria Chinsa Isato chabano botuko kerango kwalegania asemesa ya mangana maya asenchira yoboikirano mbiamono ikiagero gendrete kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi na baba igo okugendera gutobwatia gwetera senchira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na baba igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na kwalegania atalimake ayongo cha kumanya senchira yoboikirano inyora chitarikini 25 na ibere omutinyo gatatu omwaka bwekiri bwibere na 22 tosukare nkwirana ndasegeke kirebosyo egere nkomanyenga narariaya na kwaleganirie na kwaleganirie asenchera yoboikirano ncheni gonkoro kwa Sara Nyarange Ontita no ulia tokubwatira na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta kerotogo chaka asamangana siasa oyo kuligia ekirugo kyobo jumbe ase constituency ya Bomachoge borabo county ya Kisii engineer Kimori Machoka litikolia lero na kwa maguta amana bamenyi bensemeyo abwasate baucha ko bakorera amaya mange molikito Mildred Momanyi tigato igorire no robot urwa senchira yoboikirano Riberera ria siasa ase bunge ya Bomachoge borabu county ya Kisii nigo ligendrete gukina maiga ya engineer Kimori Machoka wakwa amabugutana bagaka korwa ensemeyo na konyora ebisio byogochia korigia ekerogekyo nigo Machoka abolia abamenyi komwa okoboko ase ganga yaye ase asemia abantu korwa gusi komosira omoraiwe kiama gya ODM Raila Odinga nigo boigo agikeria ugotasikwa kwa basubati ase omomenyo yomo ime ya Amerika amorama mamu mwabo omoraiwe nse ngina Kenyatta. Mimi nataka mjipange nyinyi nyote. Sio lazima ukuje utolewe kwa nyumba uende kupiga kura. Baba yangu alikuwa ODM, rafiki ya Raila Amolo Odinga the fifth, ambaye ni rafiki yetu sana. Nataka mjipange, mkuje mpige kura. Na mimi nilikataa mambo ya kupewa direct nomination. Nilimwambia wacha niingie kwa ground. Nimenyane na wanaume. Kwa kijana mmoja ambaye ni Mkisii kama sisi hapa. Aliweza kutukana mama wa taifa ambaye anaitwa Mama Ngina Kenyatta. Mimi kama kijana wa Mkisii nasema hiyo
kuambia sisi hatuna tabia kama hayo. Sisi tuna condemn hayo maneno ambayo yalisemekana. Niko boigo abagaka bagikeria egekorwe kyo na kugania abantu gutwara chimbwa chingia. Amangana nara kwanwa ese yetu ya Kenya lakini mundu kamenyete Mungu. Amangana makongu tutanye kwa turega saba. Igabagaka muroja mutwa. Abagaka babomba ba. Abagaka bamujoge. Basangana ina bandira bali baramwa. Igongu yamangana yaba. Igongu yabuli. Huyu jamaa anaitwa Joy, anaishi Amerika. Unajua hapa nchi yetu tuko na amani sana tangu Raila na Uhuru walishikana mkono. Alafu sasa mtu mwingine anakuja kumtualivia machina hapa. Ati anatukana ule mama yetu kabisa, mama wa taifa. Kwa hivyo hiyo kitu tumekemea kabisa kama mimi chairman ya ODM kutoka kwa machogo wa Rabomba wodi. Hiyo kitu nimekemea kabisa. Abamenyi benseme yo nigo bamwenekeria kimori bunambache kumubwatesia ase eganga yae. Wona watanga baliga. Bila tuije. Tumungo machimi. Totara. Baliga sikukula kile. Aiwe. Gingo ripotelea egeta seni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Mbia mono Mildred Momanyi weikase kaunti ya Nyamira niko bona baraia bakoro gose abakansula wetani 50 bomira na senka yoyo kuriye kirugo kibo governor se kaunti ya Nyamira Ben Momanyi oyobono baenekia bateba bagucha komwa magoro na kwenekia obeiro mo governor bwe kaunti eyo mulikito Brian Sagni Isena na wataroboti rwa senchira yoboime. Gwetania abakabeire abakansora 50 no mwase county ya Nyamira litkolera lero nigo basangererekana asenga yo mujumbe oborabu uyuboigo ochikirego chakulige kirokyo bo governor county ya Nyamira omoske Ben Momanyi abobono asabara ya obali ya ire yo kumubwatesya Ben aseganga ya yokora county ya Nyamira former councillors boss busy ba atoka etoko sabato ba amuna leo tu atokirega Ben Momanyi tumo support tarehe 9 mwezi wa 8 kale gavana yetu saa 2 ya mambia oinere tumaitumura yura kwa maendeleo Nyamira twamanyire kuungana abakansora abanyamira ngima na stakeholders abanyamira ngima twajira so yo minto mwesimiwa Ben Momanyi omanyire kutwarigania omwako yo torenere unyo kwa unyo baketali kikianda mambia Ben Momanyi ale gavana ya Nyamira Timiwa Ben Momanyi ekarogi atigaire bosa Ansegas mara moja. Alia sole asimio ya umoja no mwaka papa Raila na otoko babwatsi mono sia serikali ya nene na serikali ya county. Twatebire nyuma yo mheshimiwa Ben Momanyi nere bunywira abakansula abakoro omonto bwata amayanda obwata amabera nere tokopakia omwako yo twachakire bwechikura is our next governor igo twachakire bid tokolegasi obotukono magaso gwika Ben obeire e governor. Pero twachakire campaign ya Momanyi botuko na mubaso. Ko gato ya kore tutaikwegosa ane ko gato tabokiri tengiri. Aba kansela ba minto ekero baigwete nga Ben obatakire nigo bachakwa ufucho we are more than 60 aba kansela boka stakeholders na baro bara kwa wingi igorende today ene endorsement to akorire na ki bono mugaba na tubwate rigwe rigwaro Ben Momanyi Chinga kechechyo nigo abakansera boboigo bamoche serikali yabono ye county eyo inse yo baraibwaye omoske Amos Nyalibo anene mono asobotumekyo bobwe nibo ye county na boigo bokurumi asebirengo byonsi no ndwete township oboraiboro na bwararire chitoro bono tutagete konyora omuntu gujukutabura county yetu wachumura abarororo gakitari bobe na baminto bare na inu morocha so bworo bole morocha se mwa sinyo kokora no tie karuge sieri oyo kokora akore omugaba norororo okoro kwa musinyalibo okorire gasiembe weterase bunaso bisiga matuka make ororekanire buna burugira abakorie gasi be serikali Nyamira ne county enyene yetrenerete etali koro kwemanwa ire namba yaye manyire Kenya ngima
oborai borororo nigo boro oborai obobe Ben nigo agokera igetambo kero kyabara yabwo gochika kumobwatese na gochenche oborai bwe county eyo ate koreri bageri ngakera bagambe baito bali babeto bisi cancer jito cyare ngo bisi tutarachaka bali abakoro bakirega gunkwana rero ando maite kisemi ojikurwa saba gakabunaba nabangina bunaba rero bachaga bonse bonsabera naende gontebinga ngende busyo babe tayari kumbwatse Ingo reporter ya Ndizi TV kurwa bunge ya Borabwase county ya Nyamira Retoriane Brian Sagini Isena mbia mono umurikito Brian Sagini Isena kera totigarite asamangana siasa nigobono ababwatani be kiama kia Kenya National Congress KNC bakora wana Manson Oyongo oyokuriye kergo kyobo governor se county ya Kisii vaira campaign chabo goika ase bunge ya Bonchari nigoboigo Oyongo aboliri abamenyi kurwa sensemeyo ya Bonchari kumusira ase ganga yaye yokuriye kergo kyobo governor asali eira yogucha kubaretera amagenderero amange tetanyora roboti oru asenchira yoboime nigo omurai bwe kiama kia Kenya National Congress Manson Oyongo aira campaign ya goika ase bunge ya Bonchari e county ya Kisii abwase barenge no mokonyo ye Alfred Ndemo noyo koligie kergo kyobo women rep e county ya Kisii omosubati Julie Nyanchama kwana ase tareyo nigo Oyongo aene kyabuna na chegonchoreria amagima yabo menyibe county ya Kisii ekerara be umugavana amache gaga sero kere nyembe konyora amache maigule kere nyembe konyora ndiegega amache igaji para mubwate kipara kirichire chinke rego bekera myororo kama mbada siya no makore biasara ibiga mubata biasara ibike yo muchiko bachibesa modari waka na faida maigule modari waka na faida so long as ekana abachibesa kimairani naende kero mondanya ore chibesa echo mokore biasara bino yo chikoreta magendero kusie yecho wakero yonge esi ekura yino tare 9 Waigo nigo omokonyo ye Alfred Ndemo aboli abamenyi benseme yoko bakonya eliyoko ba amagoro na koira oborai bwe county ya Kisii sisi ni timu Oyongo na tumekuja hapa kutembea na nyinyi wote Mwachira komeoro kelina na otora haika ukivu ujuko yerenda Mwachire Mwachire mudo mwatisie Mwakuta rikiano keyonane Mwimero Oyongo Eko bunguo Kwa uigorebe mtevi yako Auta Mwachire Yamono sana tuko pamoja na tusaidiana Nere omosubati Julie Nyanchama nigo arweira yogo chakoligereria mono ayarenge tabangina amo nabasae onyakago chakwegwalibaga nakoba omobui Jamanya mao neroyo bachukubakonya egara bangina mbasira abana mbasira nabantu bonzi mbasira egara bakorwani nanda aba ikibasa cyebiyombe era mogendere moigore byasara sana Ndizi TV emesa yamangana maya Omawaziri w'oburimi Peter Munya nigobono abulira banasiasa gutiga gukorera siasa ingana yogokina kwirigoririo obwoyo asenseito ya Kenya asichi campaign chiabo korengana na Munya nigatebire rigori rio obwoyo nigorigendrete gukina kubwatekana muno obwoyo nigobokorusigwa asichinse cheisiko nonya nabo Munya nigo atebire buna abaremi bekemeriye chae mbare nekiba kwegokeria magega ya Munya koraria buna nigo barache konyora ebo
bonus yabo amatuka matang'ani y'omutinyu 5 omwaka oyo na ligori nigo rirabe ligiya gekoreng'aniwa n'omwaka oyo etabwechiriwe 2022 nigo boigo aenekire buna eserikali gweterase wizara y'oburemi nigegenderete kubika emeroberio bwikirano elio kwenekia buna ngukinya bare ebirengo by'oburemi. Fertilizer hiyo nilieleza vile tumesaidia kwa fertilizer ile ilikuwa ya bei ghali, na president mwenyewe akaamuru bilioni 1 iwekwe kwa fertilizer ya mwaka huu umepita, na tukaweza kuteremsha fertilizer kutoka 3,000 mpaka 2,400, tukateremsha na shilingi 600. Wasipige siasa na hiyo, unao wanaipiga siasa na hiyo, kwa sababu wameona tumebandilisha kilimo. Ile kitu tu wanaona ya kusema ni mambo ya nini, ya fertilizer, lakini ukweli ni kwamba fertilizer hakuna Kenya, tunanunua nje na hatuna control ya bei huko nje. Waamuru KTDA Julai mwaka huu, hiyo wiki ya kwanza around 8th, wawe wamelipa nyinyi bonus yenu. Bonus ndio watoto wakitoka shule holiday hiyo ya August na tukienda kwa siasa mumefurahia pesa yenu, si ndio? Aba bisa korwase kiombe kia National Cohesion and Integration Commission NCIC nigo bono babulire kiombe kichimbebe nobochori IEBC kubatanga abanasiasa bali bawo kwana chinkwa na chimbe kirabaisa koirera oguturubana kwa morembe imense ito ya Kenya wotarwanerera mabaga yebirogo ao bosio bobochori abo bisabo nigo baya kwana se county ya Nandi ritkolya lero chingaki bare gosemia Kenya iguru yobya bwense menyete no morembe anene mono ekeroto kwenda asobochorio banene nigo boigo babulire keromo Kenya koralio morembe ekerobono turuchie asobochori. Also emphasizing the need for political tolerance despite the differences in their affiliations. The elections will come and go. Hasa taasisi kama EACC, taasisi kama political party registrar of political parties na vile vile IEBC, tunahakikisha kwamba baadhi ya wale viongozi ambao watakuwa wanakiuka maadili ya ungwana, basi viongozi hao wataweza kuzuiliwa katika kusimama, hasa katika kile kigezo cha chapter 6. Abarai korwase county ya Isiolo amone county ya West Pokot nigo bono babulire wizara guse serikali nene weterase wizara yobolendi bwaime kwenekia bunankubika baro morembe no botohereru ase chi county echo litukolya lero nigo abarai abo banyarko bakwenekia buno montoyomo na nyartko bakagusirio bogima ase county ya Isiolo na banda bange banyarko bagusiria amagima ase county ya West Pokot kubwatekana na baibi betugo abo bagwita abantu ase chinsemecho barayabo nigo batebire buna wetera ase gekorekyo abanainchi bensemeyo bono nigo bali nobwoba kwenekirwa buna obulendi nigo bwairanire inse nigo baigo babulire omowaziri bobulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i kwenekia buna nkubekaro obulendi amo nobotoereru ya operation iweze kuchukuliwa kwa sababu wafugaji katika Isiolo wanaumia sana kila mahali. Kama ni mambo ya kuja kuombeana nyazi na maji, iko taratibu ambazo zimewekwa kikatiba. Kikatiba sio ya sheria peke yake. Kikatiba baina ya county na county nyingine. Pia kama kuna vijana wanafuata hizi mifugo iweze kujulikana idadi yao, ndio mambo mbaya ikitokea wenye wamekaribishwa waweze kuchukua jukumu haijafuatwa. The government should ensure that all communities living here coexist peacefully, so that we can have we are communities living in Isiolo. All of us are brothers and sisters. Things are going back. There is a lot of destruction. Msikie mwende kesho bunge Jumaine. Muongee, mlie pamoja. Tushikane kama Pokot. Hiyo ndio ombi langu kwa viongozi wetu.
Ekiombe gia Kenya Red Cross wetera omotenenerio bo Dr. Michael Ayabei nigo bono basabire abantu bokuganio kuya gwesokia na kurwa obokonyi bwendagira guchiasa abantu angechi milioni 3.5 abo bakire no mochando bwenchara ase county wetania merongevere asense yaito ya Kenya nigo boigo aenekire buna etugo wetania milioni mochinuguta nigo yasiririo bugima kubwatekana numurakera amono mochando bwenchara niga yakwana ya asensemo ya coast chinga kibale kwena na obokonyi bwendagira ochiase chiamate wetani elibweyemo abwasaboliria abantu wesokia na gokonya abakenya abamwabo gati ye county chiri chibwato mochando bumurakera nenchara ne county ya Garissa, Isiolo, Marsabit, Wajir, Tana River amone county ya West Pokot gati ye county chinde. You know, there was little rains in Tana River that recharged some of the ponds and rivers, but by and large, bigger parts or larger sections of Kilifi and Kwale remain to be bad. The number of animals that are getting weak by the day and are not able to access water is increasing, and therefore quite a number of them are falling, and these numbers will continue to rise until we have rains. Dry area, the rains are not there. I'm sure there's a lot of famine around here, and any food going to this district is going to help the people. Ndovu wanasukuma vigingi bado wanaruka tena pande ya wananchi, so huo mzozo ni kama bado haujamalizika kabisa. Sisi tukiwa tunapakana na wanyama pori, mara nyingi hata tukipata mvua kidogo, hata kile chakula tunapanda cha kuweza kujikimu, wanyama wakipita tunagawana na wao, unakuta mara nyingi wao wanachukua karibu chote. Abanyane chigali chobosombi gose matatu owners nigo bono baburirie serikali anene kubainyura aso kubabwaterania asemerobulio ya serikali anene mono elierengete amangana yobosombi nigo boigo batebire banyariko bagutiwa magega ase chintunda chinyinge kurinde bono nigo beso kirina goteba nigo baguchakoba ase serikali aso bochori bumwako yoiga nigo boigo bamochiria serikali aso kubaunereria chingaki bagokora obonchereria bwabo. Watu wa matatu kwa sababu ya mikopo. Mara mingi huwa tukipata accident magari yetu yanakaa sana kwa sababu kupata loan ni ngumu. Na tena ukiwa na gari ambayo ni zile mzee KN, banks they not hazipeanangi loan kwa hizo magari. Lakini kwa wakati huu tuko na huduma credit ambayo inachukua gari kutoka KN zile mzee sana. Ikifanya valuation ifikishe ile pesa unataka, unapewa pesa na unapewa kwa muda mfupi. Masaa 4 unakuwa umepata pesa yako. Vile iko uzurai sana ukipewa pesa kidogo ya kutengeneza hiyo gari kuukuu, lakini kukiwezekana pata gari mpya, hiyo itakupa huduma na utafurahia kazi ya matatu vilivyo. Watu wote wenye wamekaa hapa ni watu wa matatu, na ni watu ambao wanataka kuongelea kuhusu shida zao kutoka kwa national interest up to the local. Leo hii tunataka kuambia vigogo ambao wanapigania kiti ya urais kwa kuwa watu wa matatu sisi kama watu wa zamani vile tulikuwa zamani. Kwa wakati hii lazima tupange hii serikali na tukue kwa hii serikali yenyu liwe liwalo. Ababwatanibe obomo bwa Kenya kwanza nigolitikolia lero vaira chikampeni chabo asensemo ya Western ase county ya Vihiga abwase babulia bamenyi benseme yo komwamagoro na komwakira ekura omorai bwekyama kya UDA uyoba igoro omorai bwegosoro mokonyi bomorai bwense Dr. William Ruto abwase bateba neruranya kubaga kubaikiraniria amagenderero bakoragwa no morai bwekyama kya Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi amo nabaraibande nigo babulia bananchi bensemeyo komwaruto amagoro aseganga yayo kuriye kerogo kyoborai bwense ase obachori bulibosio. Mnataka kiongozi ambaye anashika steering sawa sawa ama kiongozi wa kuzimia? Yule anashika sawa sawa. Kenya kwanza siika na kiongozi. Siika na kiongozi atashika. Sasa wewe angalia huyu jamaa anaitwa Raila. Kitandawili. Yeye Uhuru ameshika remote control. Si unajua remote control?
Uhuru anafinya left, anaenda left. Anafinya right, anaenda right. Anafinya fast forward, anaenda mbele. Anafanya rewind, anarudi. Anaweka pause, anapause. Na juzi alipokuwa London, Uhuru akafinya sleep na jamaa kalala London. Mnataka huo kwa viongozi wetu? Sema Kenya kwanza. Nikitaja chama unasema Kenya. UDA, Ford Kenya, ANC. Raila amekula zaidi na vyakula vimeongezeka. Mchague serikali ya Kenya kwanza. Hapo Kenya kwanza tuko ndani. Na Raila akiendelea kutusi watu wetu tunamwambia hapana. Raila alitusi Musalia Mudavadi akasema Mudavadi ni umbwa. Mudavadi ni umbwa. Tunaambia Raila tukome. Raila kome sisi watu wa Western. Ningependa kuambia Musalia Mudavadi amewetangula na Ruto. Mkipata hii serikali mtaruhusu mimi kama mama nilete lori hapa tuweke hivi. Hawa jamaa wameanza kututisi ati sisi hatuwezi kuweka gavana ama kuchagua gavana wa mrengo wetu. Manchu murigereria na rayo asebona senchira yoboikirano ayuna nyara kobango kwareganeria koruma mbya goika Chinsa chiga gwakangambia mono kwanyara kobago kuira chinga kichao nebiro kurigereria Ndizi TV wetera semitandao una Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube mbia mono Blessed Mom asokongandra kurigereria umoroberio bwa mangana majia wetera asensemo ya Facebook na balibonsi mwanyara kuri kachi comment chaino wetera asemitandao nigongwa kangambia mono kirage mbia mono omo wose producer yane omo sai Jmo asokwene kyabuna amariogi ne chibicha aikerero manchu murigereria asenchira yobotoereru oritobwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inchinako yaletera senchira yoboikerano nigokoro kwa Sara Nyarangi Ontita kerongo kuganiria otwaro burigererio bya naboigo otware obutuko bya ekerona ndenkogania ngalitikolia ankyo tumirane asomoroberio bwensa kya kerotoko bwaterana amonoyo Minto Brighton Makoli. Ndizi TV, Ubwansu.